Muyoboro dutambutsa amakuru yacu by'umwihariko wamaze gukanda kuri subscribe, reka tugushimire cyane. Ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri aya makuru yacu, reka nawe tuguhe ikaze. Turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tukaba twageze muri Kivu y'Amajyepfo, nari kubera imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intare za Sarambwe mu gitondo cy'uyu munsi zibyutse rwose zitanga isomo ry'urugamba hagati ya FARDC bafatanyije na FDLR, ndetse benshi mu basirikare b'abarundi nabo bakamaze kwasiga ubuzima. Ku makuru dukura imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, nuko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi rwose bamaze gusiga ubuzima mu mirwano yasakiranyije izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'iri huriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ni kuri linye ya N2 rero Kavumu, by'umwihariko rero bwo bari baturutse ahitwa Birava baciye Kabare berekeza muri Bukavu. Ikibuga cy'indege kikaba rero kiri kugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nyuma yuko ku munsi w'ejo General Sultan Makenga, komanda w'umutwe wa M23, akomeje kuyobora ibikorwa byo gwashya by'umwihariko FARDC ndetse na FDLR. M23 rero ikaba igeze hano Bukavu nyuma yo gufata Goma, dore ko mu bice bigiye bitandukanye nka Sake ndetse na Minova bamaze kubyigarurira uburi mu mako y'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Hanyuma nakubwira ko ikibuga cy'indege cyo cya Goma bidasubirwaho gifitwe n'izi nyeshyamba. Nyuma rero yo gufata iki kibuga, bakaba babyutse rwose basakirana n'izi ingabo za FARDC berekeza aho bita Kavumu Airport. Ni ikibuga cy'indege giherereye mu majyepfo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, aho akaba ari muri Bukavu. Hafi na Bukavu ni ibirometero bike cyane uva Kavumu werekeza Bukavu, kuko ubanza ukanyura aho bita Kabare hanyuma ukinjirira muri Bukavu. Ku mirongo y'imbere ku rugamba rero ibintu biracyakomeye cyane hagati y'izi nyeshyamba za M23 nyuma yuko Colonel Alexis Rugabisha wari umuyobozi wa brigade ya 12 y'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiciwe mu mirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za FARDC ndetse na M23 ahitwa Imukwija, ni mu gace ka Karehe mu majyepfo ya Kivu. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge akaba agaragaza ko muri rusange ku cyumweru rwose ku munsi w'ejo tariki ya 2 Gashyantare 2025 yashimye ubutwari bwa Colonel Alexis Rugabisha. Kubwe avuga ko urupfu rwe ari igihombo gihenze ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba kandi uyu nguyu aje akurikira guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Peter Achiru Umwami, aho rero yasimbuwe na General Evariste Kakule Somo wamaze kuba guverineri mushyashya wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko akaba akomeje kwanga kujya mu nshingano nyuma yo gutinya yuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 za mwivugana. Uyu rero General Major Evariste Somo Kakule, guverineri mushya w'ingabo za Kivu y'Amajyepfo, akaba akomeje kuyoborera ahitwa Ibeni, ni ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, aho rero ari gutinya ko yazakubitwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nkibutsa ko yashyizweho kwiranga simbure Lieutenant General Peter Achiru Umwami wapfuye ku 24 Mutarama nyuma yo gukomereka ku murongo w'imbere ku rugamba, ndetse inyeshyamba z'umutwe wa M23 nyuze kuri ba sniper cyangwa se bamudahusha bazo bakaba baramurashe isasu rwose mu cyico, birangira ubuzima bwe burangiriye ahangaha muri Kasengese aho yiciwe. Aha rero nakubwira ko kandi iyi mirwano ikomeje mu gihe mu gace gatandukanye mu ntara ya Tsopo ndetse na Buehe zatangiye gukusanya inkunga yo gushyigikira FARDC. Izi ni intara rero nkuko byanagarutsweho na Patrick Muyaya, ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahamagariye abaturage b'iki gihugu gushyira hamwe ndetse bagashaka inkunga yo gufasha FARDC mu guhangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje
ikomeje kubakubita inshuro. Umwuka rero ukomeje kugenda uwa bibi cyane ubwo mperereye hano muri Bukavu, aho hatari kumvikana usaku rwinshi rw'amasasu, ariko nakubwira ko inyeshyamba za M23 zamaze kugota ikibuga cya Kavumu ndetse zinagifite mu maboko yacyo nyuma yuko ingabo z'abarundi zikubiswe inshuro ku buryo bukomeye cyane hano muri Bukavu, ndetse benshi batangiye kugira ubwoba. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru ho bamwe bamaze kwishyikiriza izi nyeshyamba z'umutwe M23. Ni mu gihe kandi iyi ntambara ikomeje kototera u Rwanda, dore nk'ibihugu bigize G7 ni ibihugu 7 bikize ku isi bikaba byamaze gusaba umutwe M23 ndetse n'u Rwanda guhagarika intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo, yaba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, mu gihe M23 yo ikomeje kugenda ifata bimwe mu bice by'ingenzi, ndetse ikaba itangaza ko gahunda yayo ari ukwerekeza i Kinshasa kuvanaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi. G7 rero ikaba yasabye u Rwanda ndetse na M23 guhagarika imirwano, ndetse M23 ikajya mu mishyikirano n'igisirikare cya FARDC, ariko ibintu Perezida Felix Antoine Tshisekedi we atari kwikoza, ahubwo M23 nayo ikavuga ko itazigera kuri bice yafashe muri rusange. Rero iyi ntambara Minisitiri w'Intebe ni Minisitiri Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, akaba akomeje kunenga amahanga yishimiye ikiryango FDLR imazemo muri rusange imyaka irenga 30 ishaka gutera u Rwanda. Ibi rero bishe nyuma yaho y'abaroni yaba kandi umuryango muri rusange wa G7 ukomeje gushinja u Rwanda kufasha izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe rero akaba yagaragaje ko bitangaje kubona imiryango mpuzamahanga yaremeye ko umutwe wa FDLR uba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka ikaba irenze 30 ugishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nyamara ikaba yarahagurutse yamagana M23 iharana uburenganzira bwa bene wabo iri no ku butaka bwa basokuruza babo. Rero impera za Mutarama 2025 navuga ko zisize intambara y'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse abarundi Samidi RCF DLR na Wazalendo rirwana na M23, ariyo ngingo cyane iri kugenda inagarukaho, dore ko imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hagati ya M23 ndetse n'iri huriro. Byose rero ibihugu by'isi n'abakuru b'ibihugu byaba ibyoroheje n'ibikomeye bakaba bakomeje guhaguruka bavuga ko iyi ntambara M23 ishobora kuzahinduka intambara y'akarere, ariko ibi nanone bikagaruka ku birebana n'ibyemezo cyangwa se bimwe mu bimenyetso bigaragarira u Rwanda by'uko iki gihugu rwose cyari kigiye kugabwaho ibitero. Umutwe wa M23 ukaba uri guharanira ko haboneka uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze imyaka myinshi jujubwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Aha rero kuko benshi biri kubaviramo kwicwa bagasahurwa abandi bagahunga mu Rwanda, akaba kari impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka irenga 28. Icyo navuga nuko mu bitiza umurindi ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC harimo ingengabitekerezo yahawe intebe n'ubutegetsi bwahaye indaro intera hamwe n'abakoze mu genocide ndetse n'abahoze mu ngabo za ex-FARDC basize bakoze genocide mu Rwanda yahitanye abatutsi barenga miliyoni. Mu kiganiro rero Minisitiri Nduhungirehe yagiranye na BBC akaba yagaragaje ko abarwanyi ba FDLR bageze mu burasirazuba bwa RDC bakomeza ibikorwa byabo byo kwica no ku bibingenga bitekerezo ya genocide, ndetse binjiza n'abarwanyi bashya. Agaragaza ko ubu bakica n'abantu ndetse noneho bafite ingufu nyinshi kuko binjijwe mu gisirikare cya FARDC kandi bashyigikiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Agaragaza ko ubundi ku cy'umuryango mpuzamahanga isi yose muri rusange ifatiye mbere igashinja u Rwanda yirengagije ikibazo cy'ingengabitekerezo ya genocide ikomeje gukwirakwizwa mu burasirazuba bwa RDC n'ubwicanyi bwibasira abatutsi kuva 1999. Rero ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu butumwa bwo kugura amahoro mu burasirazuba bwa RDC ndetse no kurwanya umutwe wa FDLR, ariko na n'ubu racyariho ndetse mu ntambara zihanganye na M23 barafatanya mu buryo bweruye, haba mu kuyiha imyitozo ndetse n'ibikoresho, ariho u Rwanda rukomeza ruvuga ko ibiri kubera muri Repubulika y'Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ifitemo uruhare cyane mu gushumbikira imitwe y'iterabwoba. Minisitiri Nduhungirehe rero avuga ko
atumva ukuntu umuryango mpuzamahanga wakwemera ko umutwe wa genosideri wamara ku butaka bwo mu burasirazuba bwa RDC imyaka irenga 30 guhungabanya umutekano w'igihugu cyahuye na jenoside ikozwe n'uwo mutwe. Minisitiri Nduhungirehe akavuga ko ashimangira ko mu gihe ikibazo cy'umutekano muke giterwa na FDL n'izindi ngabo z'ibihugu zishyigikiye kitarakemuka, u Rwanda rudateze kuvanaho ubwirinzi bwashyize ku mupaka. Agaragaza ko u Rwanda rwugarijwe n'ihuriro ry'ingabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryashyizweho na Tshisekedi, kandi ririmo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakoze jenoside, harimo n'izindi ingabo nk'imitwe ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi, SAMIDRC yoherejwe na SADC hamwe n'amacanshuro uburayi. Izi ngabo rero zikaba zashyizwe muri ako gace mu mugambi wa Tshisekedi wo gushaka guri ku butegetsi, kandi yarabivuze inshuro nyinshi ko yifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no kurasa Kigali atakandagije ikirenge. U Rwanda rero rukavuga ko ari igihugu kirinda kandi bashyizeho ingamba z'ubwirinzi zizana gumaho kugeza igihe uyu mwanzi wugarije u Rwanda azaba yamaze kuvanwaho. Nkwibutse ko ku itariki ya 26 na 27 Mutarama ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR iz'u Burundi, SAMIDRC na Wazalendo barashe ku butaka bw'u Rwanda ndetse bica abantu 15 buhangirika ibintu bifite agaciro ka miliyoni 150. Mu minsi ishize nakubwira Perezida Kagame yijeje abanyarwanda ko ikibazo cy'amasasu yarashwe Rubavu azacyitaho. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bisa nk'ibikomera ku mpande zombi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe intare za Sarambwezo zikomeje gukomeza urugamba rwo gukubita ababaza FARDC ndetse n'indi mitwe bafatanyije irimo Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Ubu nkubwira aka kanya rwose bakaba bari gukontorora ikibuga cy'indege cya Kavumu Airport hano muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko babanje bakikiza Alexis Rugabisha, umwe mu bakoloneli rero ba FARDC warurangaje imbere ibitero biri kugenda bibera hano muri Sud Kivu. General Sultan Makenga rero ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma na General Baudouin Ngaruye bakaba aribo bayoboye urugamba, ariko Makenga akaba atari kugaragara cyane kuko niwe komanda amukuru w'urugamba ruri kubera hano muri Sud Kivu, nyuma yuko ayoboye urugamba afatanyije na General Baudouin Ngaruye, maze bagakubita inshuro abasirikare barenga hafi 50 bakomeje kwihishahisha hano mu mujyi wa Goma, benshi banahungiye muri Kivu y'Amajyepfo.